A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Sahibul Hajat Bapak Saroto, Ibu Sumarni, sekeluarga yang kami hormati, kepada bapak-bapak, tamu undangan, tetangga handetolan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul memenuhi undangannya Bapak Saroto dan Ibu Sumarni. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang ada di sini. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Maksud dan tujuan Bapak Saroto, Ibu Sumarni mengundang kami semua yaitu minta keikhlasannya, minta doanya untuk Adinda Aldi Saputra dan Nurmala Sari yang bahwa hari ini yang hari ini sudah melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Semoga pernikahannya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, dan cepat diberikan keturunan oleh Allah SWT. Amin. Saya atas nama daripada Sahibul Hajat mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sempat hadir dan meminta maaf jika ada kekurangan di sana sini, baik tempat, sambutan, hidangannya ala kadarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihatin ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi wa atba'ihi syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa illa arwaqin sadatin Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhata wa Sa'di wa Saidi wa Abdul Rahman ibn Aufin wa Abi Ubaidah Amir bin Jarrah wa Jubair al-Awam wa usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Summa ila arwaqil arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid dini wal ulama'il 'amilina wal fuqaha wal muqaddisina wal qurra'i wal mufassirina wa sadati sufiyati muhaqqiqina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumil syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وصلهم وقرعهم وأهل بيتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح الجامع الأولياء إليه تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وأخبارها من يمينها لشمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء الشيخ محي عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أبي القاسم الجنيد بغدادي وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ جعفر الصادق وسيدي شيخ أبي يزيد البستامي وسيدي أبي الحسن القرخاني وسيدي محروف الخرقي وسيدي سري سختي وحبيبي عجمي وطائفة صوفيا وأصولهم وفروعهم وآل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء الشيخ شرف هداية الله سلطان المحمود وإلى رقي سيداتنا Sarifat Mudaim wa Saidatina Nyamas Penatagama Persambangan wa ila ruki Sayyidina wa Maulana Pangeran Cakarabuana wa ila ruki Syekh Mursadati Lai khususun ila ruki Sayyidina wa Maulana Syekh Tatil Kafi wa ila ruki Syekh Bayanila wa ila arwah Jamil Auliya wa Salatini wa Ahlil Kubur alladzina yukaruna fi Gunung Sabung wa Gunung Jati wa Sulihim wa Furu'ahim wa ahli silsilatihim wa lagidina minhum agishna ya Allah agishna ya Allah agishna ya Allah bi'idnillahi ta'ala wa bikaramati nas'aluka al-barakata wa safa'ata wa karamata wa jajata wa salamatan syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la hadrati syahbul hajjah syahbul bais syahbul walad wa ila kulli hajatina bi barakati wa bi karamati wa bi syafaati al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad
يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك من حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم تقبل واسع كما قرأنا من القرآن العظيم ونفعنا بما ما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم hadiatan Bapak Ibu hadiatan wasilatan wa barakatan sabilatan ila hadrati habibina wa syafina wa alhamdulillah sayyidina wa malana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa sahabati wa tabi'ina amin jalani semua yang ada kubur muslimat muslimin wa naqusyuku salam kemana haula bisa babihi wali ajli Allahumma gfir fusan almarhumah ibu Neri binti Bapak Haji Soekardi Allahumma gfir laha warhamha wa fi afawanha Allahumma gfir laha warhamha wa fi afawanha Allahumma gfir laha warhamha wa fi afawanha Allahumma lakar bina ajraha wa tahtina faqdaha wa fir lana walha Allahumma ja rahmatan alil kubur min ahli la ilaha illallah wa min ahli sunnati wal jamaah Allahumma gfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani minasyakira minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wal mu'minat alhamdulillah Allahumma kana kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka keselamatan dunia wal akhirah fi dunya wa afiatal fil jasad wa jihadal fil ilmi wa baraka ya Allah fi rezeki wa baraka ya Allah fi rezeki wa baraka ya Allah fi rezeki wa tabatal qablal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habina lana bi syaharatil maut wa najatna nari wa mahlan bil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmilna ma la tahmilna min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa qu anna wa qina warhamna anta maulana fansukna ala kamil kafirin Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.